Kanyang laki din! Bakit? Nakapunlis ka, mate. Sa dino manin ayat ipapanam. Sa dino pa'y kuma, inak man na naglako itilakok apagpakuttong Asino nga iti mapanmulakwan ita? Mapanak iti tersena ni bakit pilang iti laod. Nagsarita kami ngamin idi na minsan nga aldaw nga ita ti ipapan ko ijay. Ay sus, ay kat nasaya at tapno makalako ka. Mala, in ka nga ruden bakit? Ngamnay, agan annad ka iti papanama. Agyaman aklakay, inak nga rudan. Naimbag nga oras yun, nanapilang. At to'y tilakok nga agas a pagpakuttong. Ay na, agyaman na, tay may kapaula. Ururayak ka talaga tihiyo, may mukha. Kasta ka din, ana. Ala, gumatang kayo nga rudan. Kaya't kung nga binti kumutong. Iso gumatang ka talaga. Manungay, dahito'y may sabute, balasang ka. Ay, dahito'y bote ang naglaon iti 30 pieces, agbalor iti 5 gasot, nana. Dahito'y mat 15 pieces, agbalor iti 250 pesos. No para kanyak, dahito'y 30 pieces, tigatangan nyo. Iti kasta, mausaryo iti makabulan. No dahito'y ngamin 15 pieces, 2 weeks lang nga mausaryo. Ay, kasta ka day. Mun man karod balasang ko. Dahito'y 30 pieces, tigatagag. Ay, bareng man makatulong, iti panagkutong ko. Ay, wala na, masiguradok dayta. No maibus yu dayta, lakwan kay tumanan. Amom friend, at the good news ko kan ka. Andiyan dayta friend. I-share mo naman sa akin. Idi na minsan ngal daw, gimatang ni bakit pilang itilako kapag pakutong. Duwada ka ni kumarik ayola. Ay, kasta gandi. Ay na, sana all nakailag ko. Siyak ngamin, basit pailaan ti gimatang itilag ko. Kasta talaga. No ikam iti oras ti panaglakom, makalako ka talaga. Ngam, adamat nga rod salon mo. Di mo mat mabalin nga ipamay sa ti oras mo iti panaglakom. Wan nga rod, friend. Sana bali, malakok tulad ta. Adamad dagiti clients ko ang maalukoy ko no maminsan. Iso lang matigumatgatang. Maibos tulat ta. Tinapatag, adalat ta gumatgatang uray sa gaysa. Anya day taimot mo, kumare? As usual, kumare. Lakok nga agas a pagpakuttong. Amang ano kayat mo mat nga itry? No kayat mo mat ati agpakuttong? Ay na, kumare. Asino kumamot nga iti di na kayat ti kumutong? Kayat kumot ati agbalin a sexy. No kastamat laeng, gumatang kan iti lakok. Tapno sexy kalata iti matang ni Boyet nga asawam. Di ka madanagan, kumare. Proven and tested ti agas nga ilaklako me. Sigurado ka, kumare? Wan, kumare. Masigurado ka saan apeke daytoy lakok nga agas. Saan akas kadagiti gagayem tayo apeke. Humugot pa. Pudumat, kumare. No dagiti gagayem tayo kat peke, ibahin mo ang tinda kong pampasexy. Mano ka di timay sa abatal, kumare? Nalakalaan, kumare. Adali magasot, adamat 250. Amok nga afford mo daytoy. Iso ang gumatang kan. Nay, agas mo dahil taimot mo bakit? Wala kay, agas apagpakutong. Lako ni kumarik Paula. Padasak man no agpay sumat laeng a makapakutong dayto nga agas. Ha? Kaya't kumutong lakay. Amangan nga minuga po iti kastoy a kinalukmag ko. Kat isukat nakto iti sexy a balasang. Anya? Ay unay dahil ta pa nagpampanunod mo bakit? Ay na, ibagbagak laeng tipod no lakay. Ngamin, kaadwan na alalaki ita.
saan da amapnek iti asawa da. Uray siya asawa da. Pasulisog da paylaeng iti sabali a babae. Di nakman ikumkumpara iti sabali a lalaki, Gina. Sabali da, sabali akmay. Alam mo nun, sapay la ko mga ron, tauray kastoy tilanga, naglukmaga, ken kasla akon agtawon iti 50. Saan nak ko mga isuksukat lakay, sapay kuma. Anya ti kunam bakit? Gimatang ni Gina itilakom nga agas a pagpakutong. Wan lakay, gimatang iti may sa battle. In-offer ko kunkwa na dyan naglaon iti 30 pieces. Tapno mabayag na nga usaran. Kasta ka de. Ay katuan. Barang kumutong mat. Tani, sos. Apo aya. Saan kumat nga uy-uyawan? Ngam ay naapaw. Naglukmag ni Gina. Kaslabag iti doa a tao ti bagina. Uwan nga ron. Barang agkurikan kwa na dyan agas alakok. Ay kat, barang kumutong tapno agsublimat ti sigod a pamagina. Day tangarot timbagakan kwa na. Tapno 6 sila ta iti imatang nila kay na. Ay, salbag kit iti kastoy! Itay ka pa ya, pusipos di sa sangot ti sarmeng, ay. Ken, apeng agungungit ka. Ulbod da ya, Paula! Awanan bain a babae? Ha? Ayan na ti kunana kanyak a proven and tested a pagpakutong alako na. Awan mo tinagbaliwan ti bagik. Ad-adan samot alimukmagak. Anya? Masabat ko laang da ya babae. Uray agkumari kami talaga ang matungtak tawanan bain. Saan kumamit a kasta, bakit? Kumarim ni Paula. Kastaki din, ti bagbagam kinkwana. Takanunungam pa'y day di apaw lang ngam iti siyak nga asawam. Gapo ka de, tamas sexy ngam siyak. Kasta ka de, Anya laki din aya dagita nga ibagbagam. Saan akasta ti bagbagam kanyak si kaboyat, Ang mga nudyak malakdan ti unget ko, patayabag tabanga-bangam. Salbag ka, gapula ang ta sexy, isukit din ti kanunungam, Man pa'y ngay may ka dito'y tersenak, tapno agtambay, Gina. Imayak na. Ingagarak ti umay ko ditoy. Tapadaanak man day ya Paula. Ha? Apay ni Paula? Ulbud tawanan bain a babae? Ha? Idilinakwan nak iti agas a pagpakutong alako na. Ay na, naglaing ag sales stock ti awanan bain. Kuna na pa'y kanyak a proven and tested tilako na. Ngam ulbud man. Anya? Makabulan at tinumar ko di agas aginatang ko kankwana. Ngam awan mo tinagbaliwan ti bagi. Panagkuna, ad-addalaang alimukmaga. Apay ngay kanyak. Madlaw kumot nga da nagbaliwan ti bagay. Nagbawas mo titimbang ka. Ti kilok ide 63. Ngam ita 61. Nagbawas iti 2 kilo. No agtumar ka ngamin iti agas a pagpakutong, igiddan mo matin at ag-exercise iti binigat. Ag-jogging ka no iso. Saan ka ta kabayatan ti panagtumar mo iti agas ka? Kabukab kamat akabukab iti makan. Anya? Ay na, nasaya ate may ka dito'y salon ko, friendship. Oh, apay friend, ada ka di padamag mo kanyak? Ay na, ada! Medyo mainit-init pa. Pang marites. Ha? Ha? Anya dayt ha? Ay na, kasta unay ka no ti pungtot ni Gina ken ka. Tapay ka no? Anya aga po? Gapo ka no, iti aga sa pangpakutong. Diya ginatang nangaykan ka. Saan ka nung mata nagkurikan ko, ana? Anya? Napan na ka no inuwarwaragawag ijay laod, apeke ka no tilakom. Naibaga ni nana pilang dayta kanyak, idi na minsan anapanag gimatang. Anya? Una yan ni Kumari Gina? Ay na, ti kasayaatan nga ramidang friend. Mapan kayo diya balay da. Kasarita mi tinasayaat. Sana rumbang da diya nga raramidan na ken ka. Paninirang puri kumbaga.
Bayam, kasaritak tuman day dya Gina. Diya ka mo kastagayam ti bagbaga kan aramidan na itilikliko da. Nasaya at nagsabat ta kumare. Apay atinong panak madlatan. Awanan ka itibayin na niya. Sayang laeng jay limagasaut nga imbayad ko iti peke alakom nga agas apagpakutong salbag ka. Di ka maawatan, Gina. Anya-aya ti parikot mo iti agas alakok. Apay akalaat mata nakasta ti bagbagam. Ha? Proven and tested tarupam. Anya? Kita man tilangak. Awan mo't nagbaliwan ti bagik. Sa anak mo't akimutong. Ad-adamot alimukmagak. Ay, ammo mare. Iti kinaado ti gumatgatang itilakok apagpakutong. Si kalaang tinagreklamo akasta. Anya? Talaga saan nga agkuri ti agas apagpakutong kan ka. Ngamin, kabayatan ti panagtumar mo, kaan ka mat akaan. Sapay nagrawat ka. Kasano nga umipikto, kumare. Anya? Ibagakan ka, awan basol ti agas alakok. Adakan ka dayta. Agtumar ka, katigidnan mo mat ti panag-walking, uno panag-jogging mo iti binikat. Amang ano diyak makapagtepal, matungpa kakit di. Di ta ka manlangan. Ay, nagsakit ti barukong ko. Gapo iti panagunget ko iti dayjay Gina. Ne, apay nga ibakit? Ibagbaganakit din na peki kano ti agas nga ilaklakok. Ah? Agasam, tinong panak pa'y, gapo iti pungtut na. Anya? Saan ka no nagkuri ti agas aginatang na kanyak? Iso anak ko na dayta. Ay kat kunakmet, kasano nga umipikto kan kwa na? Kat di namat amo ti agdayet. Ti kayat na, mangnam na malatan iti agas at tumaren na. Sus, una yun daya ako maring. Ay na, makapahay blood. Iti kinaado ti customer ko. Iso lang tinagreklamo iti kastoy. Tijak kayat, napan na inwarwaragawag ije laod apeke kano ti agas alakok. Ti awanan bain. Ay na, nadyak la pampanunutan nga kumari kami. Impungot-pungot ko la kumaytayan tapno agnakam. Gusto lang, dahil nga imbaga ni Paulaking ka, Gina. Anya? Pudno mo timbaga naking ka. Saan ka amang namnama iti agas lang? Kaya't mo ti kumutong, arsab ka mo iti makan. Anya? Kita man ni nanapilang, agtumtumar iti agas a pagpakutong. Ngam makitkita ka binikat, kit mapanagjagjageng. Kasi kumamot at eramidam. Anya? Iso kita am tilangana. At dabasit nagbaliwan ti pamagina. Kin amuna kontrolan ti kanan na. Saan nakasking ka? Tunggal makita ka? Agngal-ngal-ngal ka. Boyet. Iso pudnaw, tinakunan ni Paulaking ka. Si kalang tigimatang iti agas alako na nagreklamo iti kasta. Ni, nakaskas dao matanday talangayo na napilang. Apay, siksi ka din, Gina. Un nga rod na. Ay na, umapalakman iti kasta alangayo. Effective, jayla ko ni Paula nga agas sa pagpakutong. Isulaang pati tinumtumar ko iti unag ti 2 bulan. From 63 kilos to 50 kilos ko naman. Ha? Isu nga ituloy mo man, no kaya mo ti kumutong. Nana. Agtumar ka. Saan ka laeng nagdependar iti agas? Bawasan mo't atikan ka nang runa dagiti sweet foods. Ha? Kan kasi tinakunak idikan ka. Ag-exercise ka mo't ngamen iti binigat. Uno saan? Ag-walking ka. Manipod iti balayaw, aging gana ijay daya. Aramidam iti inaldaw. Uray kita, mabawasan ti timbang mo. O sige nana. Aramidak man mo't day ti bagbagayo. Ay kuwan atap no kumutong kamay. Kita manday talangam. Lumba-lumba kan, Gina. Kasla na ipatong lang day ta ulom di na bagim ka po iti kinalukmag mau. Itaman pa nga imay ka dito'y balay mi kumare. Nakaskas daw man. Wan mare.
Inturturod ko ti imay. Gaputa kayat kumanan ti gumatang itilakom nga agas a pagpakutong. Ha? Kunak man ko namasaan nga effective. Nakunak laang dayjay kumare. Pudno tinakunam idi kanyak. Asyak laang ti gimatang ken ka nagreklamo. Nasaya at tamom day ta kumare. Nakitak ngamin tinagbaliwan ti pamagi ni Nana Pilang. Ken uray dagiti sabali agimat gatang itilakom. Kimutong damay. Katuan kimutong da gaputa giddanan da iti exercise iti binigat. Kan kasayan da ti paunag da. Nangaruna ti carbohydrates kan sweet foods. Kayat ko ti gumatang manen itilakom mare. Ngum ikari, saan ako nga agreklamo? Ha? Gumatangak, ngum agdayet akon. Ken ag-exercise ak iti binigat. Wow! Nasaya takas ta tinapanunot mo, Gina. Ket pasensya ka kuman kadagiti na ilawan an naisawang ko kan kaidi. Pakawanan na kumakumare. Naamiris ko asaan nga umdas dadya arason tapnuguraan ka. Nga oray siyak met tinagbidot. Sorry, kumare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anyalaki Din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay parang tarabay.